الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami ha kami Islam, alhamdulillah, yari na isab in waktu na to zaman amon parsukuan sing guru na to mulia Sheikh Haidiruddin sumagawa waktu ini yari in mga kaguruhan lomta Mahad Al-Diya amoy in dimihil sumublikan ni waktu ini insyaallah ta'ala masing-masing kita niyo programa sin amoy parsukuan ni insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini yari in dua magtemang dimihil kato taniyo pengajian serta pagpatumtum in muna rimihil kato pengajian amoy hi Ustad Hadi Abu Bakar in mawdu niya mga piyagbubuka-buka sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumatu ha umat niya. Demikian in sumuno Ustaz Haidir Abu Bakar laung niya biya diin in paglasa ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari niya itukbal ko muna panagnaan di mihilkato tani pengajian serta pagpatumtum waktu ini serta pagbuhos niya sumuno na ini guru na to dahil sa Haidir Abu Bakar itukbal ko bihayaon madtukan Ustad Hadi Abu Bakar in microphone palit tapadol siya ato masukura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalus salati wa atammut taslim ala Sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على القيام وغض البصر وحفظ اللسان. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itukbal sin kita niyo in fagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin yari kita niyo nabi si haagama niya amuin agama Islam amuin agama dia sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam piyagtuyuan piyasampay pa ummat niya dahin hasabab yan mga katautay manghuran haagama Islam kaya wajiban in tiap-tiap naggugual Muslim in manuntut atawakan hatihun niya bangunin agama niya. Bangin ikaw naggugual kau Muslim suway mo kahatihanin agama mo. Sabab aib dakula hagin hawabaran sin ikaw naggugual kau Muslim ubus in agama mo di mo kaingatan. Din hasabab yan, subayin kita niyo magmuhut-muhut. Hatihun na tuin agama. Amu India sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga katautay manghuran agama Islam. Hazaman na tu hawak tu bihaun. Sung-sung malawain agama. Pakaradyaan pagsalam sadya ini malaggu ini pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa in manusia wala niya hiyatin pahala niya atawakan intutungbasan niya pakaradyaan umian kau assalamu alaikum ini mahal ga fa Allah subhanahu wa ta'ala
hadi pa kita makakadto pa mawdu sin kita. Sumilong na kita hangkaray, mangawa kita pangadjian, bang bihaddi inin kalagwan sin agama. Sabab bang mukingatan intong basin hambuok hinang, bang uno injasa niya, tantu sumub kau huminang kaniya, sabab kaingatan mo auntong bastakaran mo kaniya. Pakaradyaan salam. Aun dua ugangan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hi Umar radhiyallahu anhu, iban hi Ali bin Abi Talib. Indua ini, hakahaba sila maglanggal ataw akan magbaak, in muna tumukbal salam dain kanila, amuna hi Ali bin Abi Talib. Hakahaba sila amu in magbaak doon nakahadaan, hawno tampat, in muna tumukbal sin salam, hi Ali radhiyallahu anhu. Jari niya rin doon, na inu-inu in Ali radhiyallahu anhu, mahibahalong niya, hi Umar, hakahaba kami magbaak, in muna tumukbal sin salam, paunahon niya ako tumukbal in siya sumambag sadya. Innatali hi Ali radhiyallahu anhu paggabiyainin kahalan nila, nagbayta siya pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rinduun mayan, miyanaw hi Ali radhiyallahu anhu maun pa Rasulullah. Laong niya ya Rasulullah, mahibaha laong niya intay manghud kuyaun, hi Umar radhiyallahu anhu, hakahaba kami long niya magbaak, ako sadya in paunahon niya tumukbal sin salam. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patawa kalong ni matukatu hi Umar radhiyallahu anhu. How puunta? Nakaratong na hi Umar radhiyallahu anhu maun pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampa niya pialingkud, ampa niya yasu. Long niya ya Umar radhiyallahu anhu, mahiba long niya, hakahaba kuno kamulong niya magbaak iban sintay manghud mo'y Ali radhiyallahu anhu. Siya sadjalong ni in paunahon mo in umiyan siya assalamu alaikum, in ikaw sumambag sadya sin salam niya. Mahilong niya bihat to ya Umar. Laong hi Umar radhiyallahu anhu, bukun kalong niya ya Rasulullah, man bada'a bis salam bana lahu baitan fil jannah. Bukun kalong na ya Rasulullah, hisiu-siu, in tumagna, in umiyan siya assalamu alaikum, bangunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hastana halom sin surga. In ini pakaradyaan salam, sambil siya biyaitaan bukun sadya in amuin, tumukbal sin salam sambil in sumambag wa alaikumussalam, in yattu lapay din hamanga bangunan sin Allah subhanahu wa ta'ala surga. Din hasabab yan mga katawtay manghuran ha agama Islam, kaya wajiban kita niyo amuin hatihun na to in agama na to, hasupaya amuin madauhat sin kita niyo in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw qiyamat. Dahil nasabab yan, suway ingatun sin kita niyo in manu siya halom sin dunya, yaunda halom atas hatu parkala. Aun hambuk tabi'in, in siya ini masub siya magpanun kan Ali bin Abi Talib. Hambuk adlaw, in hambuk tabi'in ini, ingan niya hikumail. In siya ini daran siya magpanun kan Ali bin Abi Talib. Laong niya hambuk adlaw, kaya puta na kulong niya Ali bin Abi Talib,
Ampa niya kulong niya diagi mo halawm sinbay. Doon mayan kamilong niya hadan ay kausay nilong niya pagsayo ko. Malayo na kami pakabayan. Ay bimakna yaon na sila hadisar. Then doon malong niya yaon na kami hadisar. Inhinang hiali limingkod. Sambil in akulong niya miyagad ako limingkod kaniya. Ampa kulong niya iyan hiali radiyallahu anhu. Inna hadhihi al-quluba aw'iyatun fa khayruha aw'aha. Long hiali bin Abi Talib ya kaulong niya kumail tumalong nim pangatayan ini amunay nin katan luluunan fa khayruha aw'aha. In sarayaw-rayaw niya long niya amuna in masamot siya makapaham atawakan maluhay makahati. Ampa niya iyan hikumail ihfid anni ma aqulu lak. Hapalalong ni iyanun ko kaymo. Ampa iyan hi Ali bin Abi Talib anna nasa thalatha. Inmanu siya long ni halom sindun niya atas tu pakarajaan dahin tumpukan nila. Yaunda hatu tumpukan inmanu siya alom sindun niya. Inhika isa niya amuna in alimun rabbani. In alimun rabbani sila naini atawakan siya nainin manusia imabot padarajat ilmu piangadji niya ampan niya biyogbugan ampan niya yang gautaan ilmu kihatihan niya. Inhika isa niya long niya amuna in alimun rabbani sila naini in mga manusia amu in sa taas darajat din di halom sin dunya. Amu in manusia nakahati sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in sila ini hiyahangkat sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu na in alimun rabbani. In hikarwania. Amu na in muta'allimun ala sabilin najah. In hikaruwania din ha mga tumpukan manusia rin di halom sin dunya. Amuna in mga sila muta'allimun ala sabilin najah. Amuin yaun nanununtut ilmu hawnu binaybayan. Sa in maksud nila manuntut ilmu ala sabilin najah. Hasupaya malappas dain ha kaawaman atawakan dain ha azab sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangasubu ku'nuin manusia kanganan siya muta'allimun ala sabilin najah. Sabab in manusia suway niya ingatun in ilmu amu in pangadjiun niya. Biyay ta'rindi in muta'allimun ala sabilin najah suway siya tuminggil hatu pakarajaan. In hika isa niya ay yata'allama ilman nafi'. Subay in manusia manuntut ilmu kanganan siya muta'allimun ala sabilin najah. Subay in tuntutun niya ilmu in pangadjiun niya ilman nafi'. Amu in ilmun nafi' fagyanun. In ilmun nafi' fagyanun amu na in kitabullah wa sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amuna in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin sunnah sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Halabay pamaham sin mga sila sahabat iban sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amu ini in pagyanun ilmun nafi'. In kahawpuan nin ilmu huwa ma qala Allah wa qala rasuluh.
siya na in kabdangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iwan yung mga sila sahaba. Amu inin hikarwan niya. Inhikatu niya, kanganan in manusia, manuntut siya ilmu, kanganan siya muta'allimun ala sabilin najah. Subay ayyakuna liwajhillah. Manuntut siya ilmu, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun siya manuntut ilmu, karna aun niya puhungun niya rin doon, hapag dunya niya, siya manuntut siya ilmu. Wayroon duga ing puhungun niya, buat malengkan intutungbasan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Din ha sabab yan, amu ini, insubay na to pagmuhut-muhutan, amu in mangadji kita niyo, manuntut kita niyo ilmu, pamanga kaguruhan na to, haunu binaybayan, sa suway in tuntutun na to ilmu, amu in nasabot sin kita niyo, inhika isa niya, kabalikan ko, ay yata'allama ilman nafi', inhikarwa niya, amuin suway na tuntutun ilmu, amuin magmumpaat, hakawuhi na to, dendi hadunya labi luwa na haadlaw akhirat. Din ha sabab yan mga katawtay manghuran ha agama Islam, in kahalan sin manusya halom sin dunya, maka-ajaib, atawakan makadamag, suway in manusia mahalli halom sin dunya, sabab piyapan jari kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat daran na tu'ra pagkarunguhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala ako nagpapanjari bangsa jin iwan sin manusia illa liya'budun, buat malengkan magtakipun, mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway mo butangon palom sin pikiran mo, suway mo daran tumtungunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyapanjari ako sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat. Bukun magsasaban sadya dunya, bukun amuin, piyapan jari ako sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-enjoy sadya rin di dunya. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maghuna-huna kin manusia, amuin pasaran na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, amanna wa hum la yuftanun. Tumtumaya kau tay manghudku, in ikaw halom sin dunya, labay kau ibtila, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tistingan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya kaingatan, bang hisiw, in amu in nag-ibadat din doon kanyo, iban sin nagmamaksiyat kanyo. Sabab amuin hawaktu kau piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, naubos mayan kau biutangan niya, amuin pang dungog, naubos mayan kau piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pakaw iyan niya. Inna hadaynahu sabila, imma syakiraw wa imma kafura. Tumtuma piyatarang na kay musin Allah subhanahu wa ta'ala, indan amuin hikalappas kay mo din haafinar ka jahannam, iban indan hikasud mo palom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din ha sabab yan, in manusia barakkal, yaun na kanya piyatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala induadan,
indan hambuuk, dan kamumulahanmu, demikian indan hikasudmu palom sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, na ikaw na in atas amu in magpikilan, banghaw no piniun mo haduadan ini. Doon na ka magmaksiyat kau, sa tumtumabang kau nagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, tumtuma indatungan mo adab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kau nag-agad sin nafsu mo rendi halom sin dunya, tumtuma indatungan mo siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulil haqqu min rabbikum, wa qulil haqqu min rabbik, pamungan ya Muhammad in kasabunnalan dain hatuhanmu, faman sya'a falyu'min, isiu-siu in mabaya kumahagad sila, waman sya'a falyakfur, isiu-siu in magkufur atawa kan magmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumain ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tadna lil kafirina nara, intiara makanila amu in mga sila nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amu na in afinar ka jahannam, tumtuma in afinar ka jahannam, pinakamababa na siksa rin doon halawm niya, amu in pasulukun kau cenelas din halawm apinar ka jahannam, bang mo ya unsulugun magbukal tuan in utukmu, subhanallah. Din ha sabab yan suway na tu'tali un marayaw in susungun sin kita niyo, sabab in pagsusun rinduun haulihan, ya kau tay manghud ku kya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tali amarayaw in ikaw hasusungun asubuhun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, asubuhun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kakahinang mo halom sin dunya, suway in kita niyo manali tali, habipor kita niyo maghinang sin kakahinang amuin, di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumun na to in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, zaman nila nakauna, amu pa kain tau maas na, in amu in muga hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibi ya unda na sususah hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tumiyanaw in Imam Abu Hanifa iban sin mga jamaah niya pa masjid, aun kita nila bata-bata yaun nag-aair hatubig, timutu in luha hamata niya, long sin Imam Abu Hanifa ya kau bata, mahita kau long niya yan kau nagtangis, unin sabab hikatangis mo, mahita kau nagtangis ya kau bata, long niya ya Imam, pagga mo ako ya sububang mahita ako nagtangis, kaya tumtuman kulong nin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, fattakun nara allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin, kaya tumtuman kulong nin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabuga kamu pakayu paafinar ka jahannam, amu indungul niya tau iban sin batu, din ha sabab yan long niya miuga ako ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawaktu ko siya kaya tumtuman, long sin Imam Abu Hanifa, misan long niya in kaaunan mo bata-bata, maka-adjaib ka long niya, bang mulong niya kitaw nin ayat yan, bukun pa matup kay mo, sabi ni ka bata-bata pa, sa in bata-bata ini nagtangis, long niya ya Imam, bukun dalong niya bihat to, bukun kalong niya, bang kita amuin magpa-rukot kayo yaun atawakan magbutang dungol sin kayo, in unahun tabutamon matto amuin sibi-sibi, amuin nilong nin kabugaan ko,
adakala akuin muna utangun sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sin kawi yaun. Ini bata-bata ya kau tay manghud. Nakapakain na in ikaw barakal. Tali amarayaw in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aun din hamanga kya bugaan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amu injumatu pa ummat niya. Amu inin mabaya namu. Hitukbal kan yung harum ini. Amu indain hamanga kaya bugaan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amu in jumatuha ummat niya. In Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam landu in susaniya. Landu amu in buga niya atawakan indamag niya katu taniu. In Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa yaun ka ilu nagtatangi sa kahalan sin kita niyo. Yaun di makatug marayaw hakahalan na to. Sa in kita niyo. Wala misan timuin luha na to. Hapag masusa pa nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wala misan kau nakatangis. Habiin ining kahalan sin Nabi mo. Sin Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala sarayaw-rayaw piapan jari nagtangi sa kahalan mo. Ubus in ikaw marayaw pag-enjoy mo halom sin dunya. Di mo misan tali unya kau tay manghud kya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nasusah kahalan mo. Hambuok adlaw. Yaun in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagtatangis. Kita siya Hudzaifah ibn al-Yaman. Longi Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya khairul anam. Ma yubkika. Longi Hudzaifah. O kaulong niya sarayaw-rayaw piapan jari. May ta kaulong niya nagtangis. Uno in sabab sin katu sin luha mo. Long sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fa kayfa la abki wa qad ya'ti ala ummati zaman. Mahiwa kulong niya di tumangis ya Hudzaifah. In kabugaan kulong niya dumatung pa mga ummat ko in zaman. Unim pagyan din ha mga zaman din di. Tinghugan na to hasupaya kita niyo makahalli. Din ha mga kaya bugaan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inhi ka isa niya. Amuna long sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yufqadu fihi al-Islam. Malawa na long niya in pagka-Islam din doon kaniyo. Amuin pa mga ummat niya. Amuin di nakingatan mo bang hisiyo in pagnganan Muslim din kanila. Yufqadu fihi al-Islam. Malawa na ya kau tay manghudin ka Islam. Amuin in kabugaan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In pangasuburin di. Uno nagjatubaha in mga kahalan ini. Amuin nalawa na in pagyanun agama Islam din di katu taniyo. In ini mga kataw tay manghuran agama Islam. Bunnal. Jimatu hazaman na to. Anak sin Muslim. Di mo na kaingatan atawakan di mo na mapinig bang mo paghambu kun halom sin daira. In mga sila bangsa Christian, iban sin mga sila bangsa Muslimin. Di mo na masilang bang haunin Muslim atawakan haunin Christian din doon. Sibu-sibu na impanamon. Sibu-sibu na katan.
ini kiabubuhaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amu in malawa na. In ka Islam din doon hagin hawabaran sin manusia. Wairuun na rin hamanga pag iyanun Islam din doon kanya. Buat malain kanya una sadya pipikit niya hadingding. In mga surah Yasin. In mga ayatul kursi. Amuinin pagyanun sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Nagtagna long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In agama Islam pag inu-inuhun sin manusia. Tantu jumatura hazaman na tu hawaktu bihaun. Kakitaan mo in mga silabang sa muslimin, mabungsi na sila pakarayawan. Di na sila mabaya, umatud pa mga sila, amuin nagdarasin agama. Amuinin hikaisa din hamanga. Piyagbubuga-bugaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inhikarwa niya, laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatrukuna salah. Binun nila na in paglima waktu. Di nila na sambahayangun hawaktu niya. Pahil-pahilun nila na in pagsambahayang. Amuinin hikarwa. Dain hamanga kiabuhaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan in ini. Bunnal. Dima tu hazaman na tu hawaktu bihaun. In mga sila bangsa muslimin. Di nila na amuin parihalaun marayaw in 5 waktu. Di nila na sambahayangun hawaktu niya. Pahalgaun nila pa. In mga kaanakan nila. Atawakan in mga business nila. Din sin pag 5 waktu. Amuin sambahayang. Tumtumaya kau tay manghud in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kau amuin. Nagpahil-pahil sambahayang mo. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailul lil musallin. Alladhina hum an salatihim sahun. Kabinsanaan pa mga sila. Amuin nagsambahayang. Sa in pagsambahayang nila. Pahil-pahil. Di nila tunayun hawaktu niya. Bang sumambahayang, bang di. In ini kiabuhaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In subay na tuhalian. Bang binun na tu na in sambahayang, di na tu na sambahayangun. Hawaktu niya. Bang in mga sila manusia, pahil-pahil sambahayang. Siksaun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biaddiin na in manusia. Amu indi na misan gumiik masjid. Di niya natindugun in sambahayang niya. Din hasabab yan. Kabuka kau fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mo kingatan in siksa sin mga sila. Tau amu indi magsambahayang atawakan pahil-pahil. Maniu-tiyu kisah. Aun hambu uktau kiubul. Hawak tu intawi ni kiubul. Yaun na kahadir intay manghud niya. Din doon man. Intawi ni yaun na halom. Diya na palawm sin kubur niya. Yaun intay manghud niya nagtitindog haraig niya. Kita sintay manghud niya. Intay manghud niya amu in kiubur yaun. Di magbus binatang halom sin kubur niya. Di magbus tabiya yaun di magbus iru. Subhanallah. Nag-us-us intay manghud ni timawag matto. Paasawa sintay manghud niya amu in miyatay yaun. Ya kaulong niya tay manghud. May tabahalong nin bana mo bining kahalan niya. Kita kulong niya. Hawak tu kami nagpasud na kanya palom sin kubur niya di magbus siya binatang. Long sin asawa niya. Inbana kuyan long niya. Di long niya magsambahayang. Atawakan pahil-pahila sambahayang.
bang kulong niya patumtuman pagsambayang kau o kau banaku, gamayan akulong niya, binsanaun niya. Sa long nin masakit pa in pag ianun niya, bang manawag-tawag na in Bilal, in ianun niya, paruhungan yuko nulong nin iru, amo in imulak yaun. Kita abayin bangsa muslimin. Nalawa na in pagsambahayang, sa kita in tungbas sin mano siya di magsambahayang. Atawakan pahil-pahila sambahayang, yaun pahadun niya. Yaun na piya kita kani asin Allah subhanahu wa ta'ala in siksa. Diat diin na. Haadlaw akhirat, haadlaw kiamat. Inyaun panagnaan din ha mga siksa sin mano siya yaun siya halom sin kubur niya. Sa pag-ubus yaun, landu amo in makabuga rendu nin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain ha sabab yan, di ko na amo in mapahaba in himumungan sin ako. Hati ko baha, mamarahin na yan to amo in patumtum, katutan niyo muna paginhawabaran ko. In, bang mayan magmumpa at in patumtumet to, muna paginhawabaran, mahulimaon ka niyo. Dain ha sabab yan, itukbal sin ako, in himumungan pahambuk tay manghud. Paba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidina As-Sadiqil Wa'dil Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Amma ba'd, mga katawtay manghuran, agam Islam, inallahu subhanahu wa ta'ala nagparakato niyo suntuan sa rayaw-rayaw, uupihan sa rayaw-rayaw amunin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iniwayroon din ha mga kidyut kahibal niya malingkan inyaon pangadjian makawa sin ummat niya haulihan, makawa sin ummat niya huling zaman. Inyaon mahinang padduman sin mga sila mu'minin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabyan mga kamumaasan katawtay manghuran ha ako mga Islam. Abihaon pagkadaran na to pagkarungukan, daran na to pagkabtangon damikyan, an waktuin kita ni umiyan kita ni inakumalasa ako pa Allah subhanahu wa ta'ala iban si parasul niya. Hawaktun kabtangan niya on gumawa dahin hadila mo tay manghud ko aga ma Islam. Umiyan kau ni kau malasa kau pa Allah subhanahu wa ta'ala iban parasul niya, asubuhin ginhawabaran mo, tanyahin ginhawabaran mo, sabab in paglasa di siya tumubtub hadila sin manusia, di siya tumubtub hakabtangan sin manusia, di siya mamarahi kabtangon mo in ako malasa ko pa Allah ta'ala ben parasul niya.
Sabab hazaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mataod din ha mga tumpukan manusia magian in kami ini malasa kami pa Allah Ta'ala. In kami ini malasa kami pa Rasulullah. Long Ibnu Katsir rahimahullah atafsir niya ayat sin Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini sa lagu-lagu lang niya ayat. Panisting ha mga sila manusia, tumpukan manusia, maghimumungan malasa kami ha Rasulullah. Kakitaan mo inlasan nila pa Allah Ta'ala. Sa kulang inlasan nila pa Rasulullah. Biyad din. On kabuga mo pa Allah Ta'ala. Yanin kabuga mimikit hagin hamabaran mo. Sa inpangasu na agad mo bahain kabayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat na may katu tanyo sabab di tud masampul na in pag-iman sinhambuk din katu tanyo sa hingga. In kita niyo magtaat ha Rasulullah, in kita niyo lumas ha Rasulullah, in kita niyo magad ha sunnat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Surah Ali Imran, lang sin Allah Ta'ala. Pamungan o Muhammad. Banging kaunan nyo yan, malasa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattabi'uni, fattabi'uni, fattabi'uni. Na akad kamukaku. Kawaanin pamandu ko. Kawaanin kasunnat-sunnatan ko. Layuin yun liangan ko. Kalasahan kamu sin Allah Ta'ala. Lagi ampunun pa yung pardusahan niyo. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala sangat mangampun. Allah Ta'ala sangat inulong ni haipun niya. Lain na sabihan makiulungan sin Allah Ta'ala. Aw nini pangasubusin hambuk alim. Hamanga sila umiyan long niya marasa ako pala sallallahu alaihi wasallam. Pangasuo panagnaan. Hal tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Paggain ikaw yan imiyan, malasakaw ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panagnaan pangasuo kayo. Uno magsalawat da kaw, mataod din salawat mo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawakan mo iroon. Atawakan makasalawat sadya kawang kawiyaon hanum sin sambahayang mo. Sabab inya unlamud hasam bahayang. Ingkalago sin salawat pa Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil timbang sin kaulamaan kaymanan kaulamaan inya un wajib si halam tin sambahayang. Kasipug kaw pa Rasulullah. Maghuna-una kaw umangot sin syafaat ni hadlaw kiyamat. Sin ikaw hati tay manghud ko agama Islam. Kulang in salawat mo kaniya. Law sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan wahidah sallallahu wa malaikatuhu asyra. Hisiyo in sumalawat marikaku law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salawat hambuok sadya salawat in salawatun ni. Habiya na umiyan kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Salawat mo makaminsan. Intong mas niya sumalawat kay min Allah Ta'ala. Malik singkatan muluk. Nagkaput sin kawasa singkatan amoy nagkakaput sin kawasa. Dayahan labi indaya din sinkatan dayahan. Makusog labi in kusog niya rin hataon nagkakaput sin kusog. Labi kabubugaan din hakatan kaibanan kabugaan sin manusia. Hisin sumalawat kay amunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumtuma bang in ikaw mahal ga patao. Dendi hadunya sa pantun dendi hadunya.
Ha mga haun waktu hambuk pag imun-imun, pagtipon-tipon, makapagtipon-tipon in manusia. Hambuk tao sadya sumagbut kay mo, amin mataas in darajat niya. Sabbuton niya ingan mo kamatauran manusia. Sabbuton ingan mo doon ha pagtipon-tipunan. Doon ha maidan. Sabbuton niya ingan mo. Malaggo yatun kamulyahan kay mo. Hayaon sila nagtipon-tipon, mataod na nasabot ngan mo pa. In kaibanan maun in gira, halam sim pangatayan nila. Maun in kaselos, halam sim pangatayan nila. In yatun darajat din diha dunya. Taymang hud Allah Ta'ala in sumalawat kay mo. Allah Ta'ala. Awala na namarahin Allah Ta'ala sambil iakad niya pin mga malaikat niya. In malaikat sin Allah Ta'ala di mabisten taud nila. O iluag sin lawhil mahfud. Tiap-tiap adlaw magsud in malaikat palawom niya, pilain taud niya, kapituan nga ibo. Sumud, hadlaw-adlaw atun sumud palawhil mahfuz, di na gumawa magbalik. Nawa malaikatuhu, sumalawat kay mo. Sa bukon pa'y sab in bayad niya, in ganda sin salawat mo hambuok, sa pila, hangpu in taud niya. Allah Ta'ala labi in karim, Allah Ta'ala labi in pagmulya niya ipon niya. Awala na mamarahin ikaw tiyong basan hambuok, lipat sin Allah Ta'ala nakahangpu. Pakainon min pahala. Pakainon min waktu mo. Ayaw kau maikot paginhawabaran mo, salawat kau ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law sinambuk ulama, ha mga mufassirun. Bukul lang niya saukat na sumalawat kau pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inya to hikataat sin darajat niya. Inya to hikataas sin darajat, hikataas sin tampat niya. Bukun niya tun raf'an li darajatihi. Sa inya tun magbalik kayo mo. Inlasasin mga sila sahabat bang kitaon. Inlasasin sila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di nila pasaran. Pila sadya din ha mga kakisa-kisahan karungan sing kita niyo. Bang magtudyo na mga sila amuin mamamana. Din ha mga kuffar, maglumba-lumba in mga sahabat kamatauran din kanidumakan para Rasulullah. Tampanan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inatun pa nga subuhi ka isa. Hal tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inyari alamat din doon hamanu siya bat in siya un lasan niya. Na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikarwa niya. Ikarwa pa nga subo. Hal tashtaqu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li ru'yatihi. Uno ba nakananam na kau sin amin katum amin pagtumtum atawakan kasub atawakan baya agin hawabaran mo in mabaya kau kumita ha Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya na naman mo nato uno on waktu maksud palam sin pikiran mo iwan sin pangatayan mo ini kau mabaya kau kumita ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amu pakain kita niyo bang siya mu'min na pa Allah Ta'ala tantu in jawab niya, mabaya ako kumita ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oy nambuk sahabat bang mo kitaon. Sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam hang kaadlaw ra tay manghud. Hang kaadlaw ra. Doon siya habay limilingkod. Na ino-ino in taubay, insiya ni di muna halingkuran niya. Pag gusto mindog lumingkod, biya sing kahantang ang nalalawa din doon kaniya. Biya kahantang kialawaan siya sin amin mulya-mulya rin, sa mulya-mulya rin doon kaniya. Mahal ka din doon kaniya. Harun manin siya ini. Bihaon maglimpa-limpa na sa halingkuran niya. Wala day ni naglukay, gimuha din alam simbay. Iban sim pagtangis niya.
Mainunin tao bay. Gimwa iban sin pagtangis niya rin halam sin bay. Pakainin tudyo niya. Bukunin tudyo niya pamol bukun. Bukunin tudyo niya papagkaunan. Bukunin tudyo niya pahigad-dagat. Bukunin tudyo niya papaglami-lamihan. Sa intudyo niya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si malam. Pagkita si Rasulullah nagtatangis si sahabat niya. Ay ikaw may takaw yan nagtangis. Ya Rasulullah, timumtum to raw kayo. Hawak to ako naglilingkod, simud palom simpikilan ko biha ini. Hangkaadlaw raw, wala niya kita in Rasulullah. Mabaya siya magtuy kumita Rasul sallallahu alaihi wasallam, timumtum. Nabi at dinin hambuk mu'min pa Allah Ta'ala. In kiabinda ka ilukan niya, kabtangan niya. In kiabinda kanin ayat sin Allah Ta'ala in Quran. In kiabin kaniya hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya tumumtum. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw timumtum tay manghud tumtumin Rasulullah timumtum kay. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak to sila naglingkod-lingkod iban sin mga sahabat niya. Law niya wadid to. Ang kadara'ayna ikhwani. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانا قال إنما أنتم أصحابي وإخواني قوم يؤمنون من بعد يؤمنون بي ولم يروني. Harun man sila Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtipon-tipon. Naglingkod-lingkod iman sin mga sahabat niya. Kaya kabtang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadila niya. Kaya kabtang sindila niya mga sahabat niya lang mga ako kumita. Ha mga tay manghud ko. Insarap sin kabtangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabaya ako kumita. Nakahuna-huna ako lang niya. In mabaya ako kumita. Ha mga tay manghud ko. Nainuinin mga sahabat. Long sin mga sahabat, ya Rasulullah. Alas na ikhwanak. Bukun ka kami nilang nga tayo manghud mo. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam. La, bukun. In kamo yan, bukun kamo tayo manghud ko. Sa in kamo sahabat ko. In tayo manghud ko nga qawmun. In mga sila qawm. Tao, in mga sila tao. Hapuas kulong niya. Amin kimakahakad ka ko. Niya makadhasunnat ko. Nagpapatindog sin sunnat ko. Qawmun yu'minuna bi walam yarawni. Sa wala nila ako kita. Habihat tunin tugol nila, habihat tunin tuyo nila, magpatindog sin sunnat ko. Sa wala nila ako kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mabaya kumita. Ha ummat niya. Lain pa nga subo, ini ka mabaya na ba ko kumita Rasulullah. Jimakpat na mga sila. Amin na kita Rasul sallallahu alaihi wasallam halam sin tagainot nila. Sabi niyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga sila tao amin na kita kaku halam sin tagainot nila bunal to dinet to ako. Sabab longin syaitan di makakaus magparagbus biya kako. Wala siya dihilan sin Allah Ta'ala kudrah magpakita magpaamin magpalupa biya sin lupa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangasubuhi karwa. Pangasubuhi ka to. Uno malasarabaha kau. Hal tuhibbu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uno malasara kau ha mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, ya Abu Bakar, ya Uthman, ya Ali, ya Zubair, Ibn Mas'ud, ya Abdurrahman, Ibn Auf, Sa'id ibn Waqqas, Sa'ad ibn Waqqas, Mus'ab bin Umair, sahabat din ang mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malasara ko. Iban di mura ka sila unniun. Biya sin pagni sin mga sila Shia. Tumpukan sin Shia ngiun nila sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kita ko ha Facebook. Ay na bu ako pag ukab ko sin Facebook aun hambuk share sin hambuk tay manghud. Hati ko bahayan da Facebook wala da na erase.
kita ko. Aun hambuok ta upyasud nila paamin agama nila. Shia. Agama batila. Agama dalala. Unin syahadat nila. Inhambuok din ha mga syahadat nila. Ashhadu anna Ali, ashhadu anna Aba Bakrin wa Umar wa Uthman alaihim la'natullah la ilaha illallah. Syahadat nila long ni ino Abu Bakar, Uthman, ni Ali, ya Abu Bakar, Uthman, Ibn sin Umar, li'anat sin Allah Ta'ala. Piyag mamanda sila sa li'anat sin Allah Ta'ala. In mga sila Shia nagpasyahadat bihato sin syahadat wala kimugdan. Aqida batila. Na'udzubillah. Magpatilibon kita ni pa Allah Ta'ala din ang mga tumpukan ini. Tuod sa kaymanan mag-us-us sumud. Mag-us-us maong lumamud. Maging parkala yaon hati. Hikakangi kanila rin di hadunya labi adlaw akhirat. Laong sinasu sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Ayaw niyong ngiya. In mga sahabat ko. Sabab bunnal tuod lang niya. Law kana ahadun minkum. Sabab karna bunnal tuod. Bisan pa inhambuk tauren din kaniyo. Anfaka. Magnafaka siya. Magsadak ka siya. Magmura siya. Sinalta niya. Biya sinlaggo bud uhud. Yawn hamak. Yawn hamadin. Yawn ha Saudi. Biya sinlaggo bud uhud long niya. Zahaban. Inlaggo sin bud uhud ya tulong hipag napaka niya. Zahaban. Bulawan pa isab. Di niya raabutan in darajat. Hambuok din hanga darajat sin sahabat ko. Hisiyok kita ini. Ngiyuntay Rasulullah. Ngiyuntay sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan paglasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakitaan mo rin dun kanila. Ayat nila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawqiruhu wa ta'zizuhu. Pagtabang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban pagtaat kaniya, iban sin pag-addat kaniya. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa tu'azziruhu wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Long Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in ta'ziz ismun jami'un linasrihi wa ta'yidihi. Law Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in ta'ziz, piyag bahasa ta'ziz in hati niya siya na katan amuin tabang iwan amuin tabang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam day naman in tabang yatun dabang para Rasul sallallahu alaihi wasallam dain hakatan amuin tabang ya unhikalayu dain ha amuin kamumulahan para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sahabat kita in sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsambahayang din doon hanggang sin Makkah. Ay na mo siya nagsambahayang sa mo siya simusujud aun natud hambuok Quraysh din ha mga musyrikun miyadto kaniya sa mo siya nagsusujud doon siya waktu siya simusujud diyahan siya sinambuk amin musyrik ini amin bakas kapin bakas pagsumbayan din ha mga amuin gulong-gulong halom sintian din ha mga kambing sapi tiyaw niya ini supaya iasag niya Rasul sallallahu alaihi wasallam doon siya nagsasambahayang iasag niya rit Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaibanan din ha mga Quraysh inhinang liuraan nila Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan hambuk pa waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam ay na buhay gad sin Kaaba nag-us-us in Uqba ibn Mu'ayt niyat tukan niya ang pasyapikul
Hawak tu kaya kaputan sin Uqba ibn Mu'ayt inliog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin pikul niya makusog da kuman. Nag-us-us in Abu Bakar radhiyallahu anhu yattukan niya tiulak niya. Uqba ibn Mu'ayt. Pialayo niya din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam niya taqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Unulong niya saukat nin tao yan umiyan intuhan ko Allah taala bunuon niyo na. Saukat na umiyan inta Rabbi Allah intuhan ko Allah Ta'ala bunuon niyo na pagparihala nila Rasul sallallahu alaihi wasallam pagparihala ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban hawak tu si Taif karena magdakwa mga sila kaum ahlut Taif unin hinang sin ahlut Taif kaniya nagsap dua saf naglain sila dua lain. Hawak tu 5 bayin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala niya yang kat ning tuhod niya. Wala da naglugay pagtiluan na siya sin mga tao Taif. Iban sin mga kabataan halom sin Taif. Nag-us-us silang buksahabat matto dimakan kaniya timampan. Tiampanan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di makao pangadyan kita ay Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak tu siya tilo. Ilasan niya umat niya. Mayroon misan sakit atay indugal niya umat. Mayroon dugal halom sin pangatayan niya mga tao Taif. Pagwa niya halom sin kauman, halom sin kaum sin Taif. Iurul siya magtuy sin jaga. Amin dua bud jaga renun ha Taif. Kiyat tu siya. Laong niya ya Rasulullah. Uno yung kabayaan mo. Bayita sadya kaw. Bang in kabayaan mo mamaus kita ipagbaak kuin dua budyaon pagdugtulon ko iron makapinta uren doon halom sin Taif. Pangasubo din hambuk malaikat. Malakul jibal. Amun malaikat din ang mga malaikat kay pagwakilan doon habudyaon. Ya subo siya. Bang siya mabaya gumanti ipagbaak. Bang siya mabaya maruli ipagbaakin dua budyaon iron makapin halom sin Taif. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw. Ayaw long niya. Di ako mabaya. Hadi na sila kumahakad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalu-kalura long niya o nahuling zaman din ang mga ahli pamilya nila. Kaanakan nila kumahakad para kumahakad kaku. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nain Nuh. Impiagbiddaan nila. Kita. Impiagbiddaan nila. Ya Allah long niya, wayroon na kumahakad ka ako. Long sino? Wayroon na. Nagdadakwa ko kanila dumiban sin adlaw. Di papakapinon. Atawakan na ngayo innu alaihi salam in wayroon na makapin din ang mga umat niya hawak tuyaon. Malaingkan in mga sila kimahakad sa tiyakan niya. Ang matinduaan niya. Hangkan na aw nin tufan. In dagat amin timaas mayroon hula kakitaan mo sa Rasul sallallahu alaihi wasallam tilo na kailubiyat to nagdugo nin sikiniya sa indiwaan niya murah-murahan dalong niya bang Monday sab in mayroon na rin kanila magkahagad ka ako kalu-kalu on din hama kaanakan nila lasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanto napuasin amin kabinsanaan niya to. Kasigpitan liyabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil ha mga panisting. Pag-ubos unin hitong basta. Ikaw tay manghud ko ka Islam unin hitong bas mga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oin mga sila sahabat nang mabasin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hambuk sahabat. Dahil ha mga tabi'in. Imam Zuhri bang niya karungukan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam humundong siya. Hambuk waktu nagdilingkod-lingkod sila iman sin mga iban niya Imam Zuhri. Ini hambuk din ha mga imam sin Ahlus Sunnah amin tanyag masyhur bang siya nagdilingkod-lingkod ang pamabasanin ngan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
magtangis. Magdangulngul, magtangis. Sambil agun-agun na umulong in tao kanin, mga amin, iban niya maglingkod-lingkod, umulong na kanin, magtangis, makalando yung pagtangis niya. Inambuk din ha mga tabi'in. Bang niya mabasa in hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law sin mga iban niya, sipat sin mga iban niya, kahalan niya, agun-agun long niya, wayroon na makapin luha sin mata niya, intao ini bang magtangis. Inambuk pa tabi'in isab, in kahalan niya, bang niya karugan, ingan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawakan mabasa niya, magtangis, makalando yung pagtangis niya. Sambil agun-agun yung tao matto na kanya, humundong sa diyang pahundong na sin tao, biya na, hundong na kaw. Paghawiran na sin tao magtangis. Tumtum nila, lasa nila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw ni sa hambuk tabi'in, bang niya katumtuman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtuy niya tandigun in ginhawabaran niya, kitaun niya in baran niya. Biya kailo sa kaula indugo si Rasul sallallahu alaihi wasallam niya na ginhawabaran niya, in buka niya. Kahan biya sa kaula-ula yaon si hazaman si Rasulullah, wala siya nakatabang. Biya tuin kasusan nila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga umat kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, imian kato in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Laong niya di masampurna, atawakan la yu'minu ahadukum, di long niya magkanganan, magkagad inhambuk din kaniyo, hatta ako na, sahingga long niya, in ako, labi in lasaku, kaniya, dahin ha anak niya, iwan sindua maas niya, iwan pakataan manusia. Hambuk sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni Omar. Ini daran ini magkasabot sin kaguruhan sin kita niya. Hambuk adlaw long sin Omar, ya Rasulullah, inaku malasa ako kay mo. Sa long niya biyan, malasa ako kay mo, labi rin na ahli pamilya ko, labi rin hakatan manusia, maling ka nisab long ginhawabaran ko. Long sin Rasul mawatakad ka, ya Omar. La, long niya Omar. Wala long niya sampura in pag-iman mo. Long sin Omar, al-an long niya Rasulullah, long niya biyadto, in ako long nabihaon long niya Rasulullah, labi na inlas ako kayo mo rin haginawabaran ko, long sin Rasulullah, al-an niya Omar, nabihaon long niya Omar, nasampu na ng pag-iman. Iban hambuok pa rin ha mga, kananaman mo yung pag-iman, sa bunal, pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang nakalabi inlasa mo, pa Allah ta'ala iban sin pa Rasulullah, dahin hakatan manusia. Nasabut hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathatun man kana fihin wajada bihin halawat al-iman. Tu perkala ini, bangin tu perkala ini kalakan mo dun hambuk manusia, atawakan kalakan mo hagin hawabaran mo, tumtuma kananaman mo tu inlimu sin pag-iman. Hambuk din hatu ini amuna, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Subay in kaunan sin Allah Ta'ala, iban sin Rasul niya, labi in lasan nila, labi in lasan niya, para Rasulullah, iban sin pa Allah Ta'ala, iban sin para Rasulullah, dahin hakatan, dua inding kanila. Dahin nasabyan ma, kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, suntuan sin kita niyo, din naman hapag dunya hapag akhirat. Sabi in Rasul sallallahu alaihi wasallam, limpal siya sin Allah Ta'ala lam sin Quran, law sin Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katsira. Bunnal tud lang sin Allah Ta'ala, bunnal tud in kamu yan para Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Aun duna Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Insayon suntuan niyo sarayaw-rayaw. Hamanga sila amuin hisyusyo. Amuin naghuna-huna. Magbaak iban sin Allah Ta'ala. Iban kimakahagad pa adlaw kiyamat. Wa zakara Allah kathira. Iban amin tumumtum pa Allah Ta'ala sa taud-taud pagtumtum. Alaw si Ibn Kathir, law ni hadhihi al-ayatul karima aslun kabirun. Law niya in ayat long niya ini. Ay ayat mulia ini siyanin in aslun kabir. Puunan asal-asal fi ta'sisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamuin pangagari suntuan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi doon ha mga kabtangan niya wa af'alihi iban sin kidjut kahibal niya wa ahwalihi iban kahalan niya. Ang kanhi Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon din ang mga hinang niya malingkad singuran sin sahabat, singuran sin tabi'in, singuran sin tabi'in. Hambuk waktu Imam Ahmad imiyan siya law niya wayroon din ha mga hadith nasulat ko hadith si Rasul sallallahu alaihi wasallam malingkan niya tunhinang ko siya. Sambil long yang bukhak tu nasulat ko in hadith si Rasul sallallahu alaihi wasallam aun long ni hambuk tao naghijama kaniya amuin hambuk waktu naghijama amuin nagpawa dugo aun yan biya pag hinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam maghijama agpawa dugo niya ubat dakula pagwa unin dugo patay sambil nga dihilan niya baka wala piyang lupan ingan niya hi Aba Taibah dihilan niya long niya sini Aba Taibah singuran ko tulong hi Imam Abu Ahmad long niya ang bukwak tulong nang daa ka kambuk tao naghijama kako pag-ubusol naghijama dihilan ko siya sin kitaan niyo ipaningod nila Rasul sallallahu alaihi wasallam pangawa nila suntuan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam mayroon kakitaan mo rin mga kidjut kahibal nila malingkan inyat itong pamandok si Rasul sallallahu alaihi wasallam di nasabihan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala in manmay ninyat itong pagbarakat sin Allah Ta'ala kato taniyo in patumtum niya itong marika ko mahulimon kaniyo iban mangindua kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala mamanin kita niyo pasampayon sin Allah Ta'ala in pamumulan sin kita niyo amuin para Ramadan sabab in mga sila amuin mga nakauna rin kato tanin mga sila salaful ummah mga sila salafus salih malayo pen Ramadan 2 bulan pen Ramadan manginduaan na sila pa Allah Ta'ala Allahumma barik lana Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan amin doa nila Allahumma barik lana Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan ay nasabyan aqulu qawli hadha wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.